Hey, kokoma. Yo, mafalo. Hey, Tsepang. Sengibuya lapha khabo sigedeze. Hey, usigedeze uphase kahle yezwa. Khani ngiyangibonisa ireport yakhe namhlanje. Iphe yakho Tsepang report. Yo, mafalo akazange ukutshele. Hayi ayikho ke le Tsepang. Ngiyazange ngixoxele mafalo. Exiphen ngokelo isikole mafalo yazi. Kwangena igebengu mafalo satshintsha ama type ekho. Bathi uprincipal angasakhali. Akhale yi ashaya isilo sikaNandi mafado. Bathi aba igebengu zangena zatshintsha wonke ama type ekho. Bathi uprincipal istress simenzani mafado. Bathi bekakhathiwa ama report abantwana futhi bayothola next year. Unamanga ngikhuluma amanga nje wena. Why usigedeza ngangitshelanga lento leni ifunde esikoleni se1. Kuza kanjani ukuthi usigedeza yena athole report wena ungayitholi? Hayi usigedeza yena ngazi uyithole mafado. Maybe bayithengile maybe bayitshontshela abanye abantwana because usigedeza banokutshontsha mafado. Hayi into engekho leyo Tsepang. Sikazi azange basinikeza ama report. Zange esikoleni ngamtshela mina ngathi esikoleni bathi ngeke basenzele ama report. Before bazoyenza ama report kwafika igebengu zitshutha ama type ekhe phu wonke mafado bayatshontsha bathi uprincipal usakhala namhlanje inyembezi khala isilo sikaNandi mafado bathi kuba yisono macabanga nama type ekhe ahambile and ngapha kumele kwenziwe ama report abantwana azokhuluma amanga uMata mabuya la ngizombuza hawo azange uMata akakhuluma indaba zama report unamanga Tsepang. Sikazi mafado angiyazi usigedeza uthathe the report. I want to take the report yazi Ngasho ufailile nje ungafuni ukuveza report ayikho lento lokhuluma amanga hawo hayi sezwile nje esikoleni kuthiwa bayenza meeting basiletha ama type ekhe unamanga inkinga yakho. Yo mafado uyazi ukuthi ubana kanjani la ngaphandle. Yo lamkhaza afuna ukuthi umuntu angahlala endlini aphoze itiya alayite heater mafado.